Mũtũrĩre wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na atongoria angĩ rungu rwa kĩama kĩu nĩ morĩte President William Ruto kũhingĩria Akenya ciĩranĩro iria amereire hĩndĩ ya kampeni cia atĩ nĩ akũgũithia thogora wa mũtũrĩre. Atongoria aya maugĩte atĩ ti hĩndĩ ya kuongerera magoti, ĩndĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũnyihia thogora wa indo rĩrĩ Kenya kana Akenya aingĩ mahatĩrĩirio nĩ bei ya igũrũ ya indo cia mahũthĩro ma o mũthenya. Kalonzo augĩte atĩ ngwatanĩro ya Azimio One Kenya nĩ kũmba ndundu yao ya maminista kũthũrima mũrutĩre wĩra wa thirikari. Iwezekanavyo to have a space. Nimetangaza hata nikiwa pande wa Kisumu na Homa Bay, nadhani ndugu Raila amerudi. Azimio tutakuwa na shadow cabinet. Tutakuwa na mawaziri. Tutakuwa na mawaziri wa kuandama hao wengine. Na sio kwa ubaya. This is how we nurture our democracy. We love this nation so much that we have no time to beat about the bush about anything. We call a spade, not a big spoon. Kwetu kuna njaa. Na ni Kenya mzima kuna njaa. Juzi nimepeleka mswada His Excellency kwa bunge to return the school feeding program, so that every child in every school in this country can access food. Tumepea Ruto kabineti yenye alikuwa anataka. Ametuletea kabineti yake, na sisi kama Wakenya sasa tunaangalia tuone bei ikienda chini. Mr. President, I want to urge you, please, instead of talking about collecting tax from hustlers, lower taxation. Yes. Lower taxation from 16% to 10%. Yeah. Maisha imekuwa ngumu. Sana. Watu wanaumia. Sana. Na serikali ya Ruto yaende